Merci Fachi béton. Kaka jambo. Jambo sana. Unaweza jitambulisha? Jina ni Prince Chigangu Ezra. Prince, bato bulikuwa mlikuwa natoka wapi na ilikuwa naenda wapi? Bato tulikuwa toka tulizama ndani, ilikuwa natoka Minova, iko nakuja hapo Kitutu. Na bilikuwa hapo ke bato izama. Bato kuzama ya bato ya kwanza ilikuwa na batonage ya mingi. Manake population yenye pasa ingia bato mbili, mwenye bato ya alona sababu ile ingia bato moja. Na mamiziko zilikuwa ndani balisharge mubaya, zilikuwa mpembe moja. Manake bato ilikuwa pengama inakunywa mai pembe moja, inapengama inakunywa mai pembe nyingine. Juu isha kwa charge sana kutonaje yake. Ndio hivyo kabisa. Na unadhani kwamba mnaweza kuwa apepre watu ngapi? Mlikuwa apepre watu ngapi? Juu mlikuwa watu ya mingi sana, omwe mapli ya 500%. Ni kusema kwamba bato moja tu ndio kutoka Minova sio kukuja huko. Ndio ni bato moja kabisa. Na mai mlikuwa mie nilikuwa ndani. Nilikuwa ndani tulizama, neema ya Mungu nimeona mie ni mwangaza tu. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo Jean Romial, vice-gouverneur. Nilizani nitakuimbia miziki ya furaha,
ila leo hii ninakuimbia miziki ya kilio. Kwa kweli familia mzima walikupenda sana, ila Mungu kakupenda tena zaidi sana. Rest in peace, tutakukumbuka sana. Rest in peace, tutakutana Mungu akipenda. Rest in peace, utapumzika na amani. Rest in peace. Wengine wamekufa, hatujui tutaonana lini. Wewe uko hai, tukuze Mungu tu. Wengine wanalia, hawajui wataishi vipi kesho. Wewe unakula na kunywa. Voilà les drames qu'il y a aujourd'hui. Nous sommes mercredi et on va faire ces directs. Espérons qu'on va retrouver le rescapé. On va essayer, on va courir. Victor va me suivre. Nous sommes donc en direct de Kitoukou. Peine de la prendre. Maman Paul. Paul et maman. Watu walikuwa wameisha na Mubata walikuwa nyuma wote mshazama. Watakutasemile Mubata wameisha, watu washakufa. Maiti siko pale. Voilà les drames qu'il y a aujourd'hui. Merci. Usimisha tuku mujeni, jeni kule yule. Kama tani kutaleka ni chapa imbetile na kuwaka na mtokezi. Sima kotoki. Nyababiri byebi kwa kwenu ona. Ona mwana Mama Yesu we. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana merdi. Wote Mungu we. Sijue kama
inchi gouvernement yetu inatupangia nini kuhusu hizi makifo ambazo zinaendelea kutushambulia hivi. Wewe ungetaka nini ifanyike? Mimi ningelitaka kwanza ya muhimu watufungulie njia yetu ya Minova yenye inasirikile kwa magari kwa moto tupate uhuru. Sababu ninasikia huzuni sana kuona jamaa letu nyingi linazama na makano rapide ziko hapa kumai na bamare tuko hapa na masovetage ziko, lakini kuona population inazama vile bila hata kano moja yenye inaweza ingia kumai kusove population, vraiment tunasikia kuhuzunika. Pia ile njia kuona inafungiwa vile, gouvernement yetu haiseme kwa kweli wakitunga mkono sie population. Vraiment tuko na imani kama ile njia inapaswa funguliwa. Tunalia kwa machozi sababu pole kwetu sisi sote watu wa Nord Kivu kuona tunahangaika hivi. Tunahangaika na gouvernement yetu iko hapa kabisa. Kila mkongomani ambaye anajulikana kuwa ni mkongomani ambaye anaishi hapa ku Nord Kivu, vraiment tunalia kwa machozi kwa gouvernement yetu sababu wanatuachililia. Kama hawatukubali kama sisi ni wakongomani kama hao, watuambie njoo maana wanatuachilia mateso ya hivi. ADF uwe watu wengine bauwe, vraiment tunasikia huzunika sana. Tunalia kwa machozi kutufungulia njia ya Minova ama mututilie security basi kumai, wakati mnaona banaona ajali ya vile banakuwa mbio kututilia makano rapide na kutusukuma masovetage kumaji. Basi kwa huzuni, sio mara ya kwanza, mara nyingi mabote zinazamaka pale, ila bato hii ndio mara ya kwanza na sana wengi sana. Basi bato mzima kutoke presque maiti kama 14 kama 5 personnes nyiko munani. Hôpital, il faut motuka. Jama reanimation bandugu zangu ya Mungu nzambe ona watu ona Mungu il faut motuka Mungu ona gani population wanapona bandugu zangu kedie Mungu ona Mungu jaribu Mungu. Tout ça, ce sont les mondes. Réanimation, on est mutuka. Ona nikao. Ona bebe Mungu ona bebe Mungu Nzambe Mungu aïe c'est grave Nzambe Mungu on a des gars terribles Mungu voilà un bébé Mungu c'est horrible bandugu zangu horrible mutuka ainza Nous sommes sur le lac Kivu. Il paraît que bote nazama. Il paraît que bote nazama. Bato. Ile amerti ile inakuwa hapa. Bato na bote. Bato nazama. Bato nazama saa hii. Il va faire intervention. Le merti ile natoka. Elle fait intervention. Banda fa intervention, tunaona mabote zina fa intervention. Ni bato nyemezama.
Ni meriti. Ule wa mbele unakonya uenda kusia. Hapa tuko Kituku. Ni wapi? Wapi sio hata. Ndio wale watu ndio wenyewe wanalakia yule. Intervention, tunaona intervention ya wa militaire naenda. Batu wanaisha mulake Kivu. Tuko Kituku. Ni bato nye nazama. Basi yo wale kule hapa tuko Kituku. Sonia vile tunaona intervention wasode naenda Ndio kazi yao. Shaula batu wanaisha Kituku. Bato gani? Anyo nazama. Natushaona hivi pembeni kidogote pembeni wakisikia na sio kwanza upepo. Kwa mingi sana. Na jana uko bote tena ya asili zama bali kukimbia tena. Je, wale wote wakomersa watu la mnoka sasa wanafikia watu wanalia. Hakuna nyasi fika pale. Acha mama. Ahora pesera más no tala pale. Wala pesera wiki pale. Pale kuna toshi pale kwa kusubiri na kaona kuza kutokota pale. Pale kwa ule pale kwa nafasi zile kwanza pale wala wale mikono kupiga hivi. Sana mikono kwa sisi masaruma pale. Pale kwele nani abasoda. Unaona kwele wengine nafikia pale kwa bue. Humo hiyo pale ndio kwa pale kwa sababu. Ona wakani wa vitu bado. Ona mabicho ya mikono kwa fafai mhewa. Batu wanaisha Kituku. Hata unajua nao sasa vile. Unapenda uko na uko naye mchana na kupana mwanangu. Pale kunaishia wapi? Hatujui ogerea. Mwenye ajue anapana njia. Mama Jackie. Yepi ile? Mwana hiyo na asije benzake bandu.
Kakolika kama papa. Dada. Kwanza Mungu wangu.